Ibang patungay sansala malyangin ang kupulkan. Samat ko labalat. Sa kadungangin ko yung masad mo, sa mga pilay orang panarangon, at piluya kawit panat mo. Kaya kiti, yan ang saraw yung masad, at kakupulpul kiwi ke, ergitin yan ang saraw yung patadok na niyo yung mongyong koros, bangrong na second rate sa parlaman ko, bangrong na radio kan na television kan. Kailangan chiki-chiki lao kurwang ko, kasi mongyong ko na rin mo. Kailangan kiyo kong dami kong bakit yung miyata, tatang gilwat o warwat, at uyaman kalangan bet marang minala, kusutay ke, lo sote ay, lalokong, sa sila giti, marang kang Jesus Christ, setali na naswat kang koros, sote mebot, at setali tato, bang paita po yung uyaman diya sa mo, taman karang po tato po dramon, po setali luser, ilopo, bang kang Jesus Christ, bang rigi, iparigit sa masakalaro, o bang luser po po lahat. Yang marang kang sa pagaw Jesus Christ sa gunung bukat chorus. Amen. Orang nak cakap dan kau itu ramu dan masa ni peker dan ko. Mungkin ada akan ada kita itu kan metawa a. Biar peker nak kot kerja yang aman kita. Ada yang cuman peker rewel, cuman peker ke uya macam mau. Oi mem mem kita jalan. So trek mau ramu peker bukat uya aman kita. Kayu membilang kita gila peker on buko. Bepit peker on buko, namun lu kira mana orang kisah kriya gelajak silu, kosaya. Kata-kata oh Jesus kita tu tole, we low ye, dan kapag iya ni kata-kata wasau, we low wasanau rampasan. Ni menso kata malu bepene sabun metode tatangko, o kata pilata sang lerai me riamen me kata kia marai one baron Ni patron mayo and patron itu and when he was stay, he called unto him his disciples, and of them he chose 12, who also he named apostles. Okay? Kaya utama sa nong tay na masatin ko, me puko, ko me pin kita tahu agar orang kita puko. Puko i me pin kita bilang kita. Ada kecil emen kita atai puko, pegadaran yang atai puko, dan sampai memotso pegadaran yang uya, leban kakai rada memotso. Puksaran masuk yang jangan kalau kecil kapal di pun, ikan belanda me uya kapal isma bantu dong biar. Me dia menwatch me ketinggalan di apostles, dapat apostle will be me pegadaran way. Iyo pegadaran way. Tama bang pagkatalaw ya toto puko yu berkot kecil puko kiyong adang pindah apostles. Jadi makau na uya kapag lolo ni po pon po uya kapag uya kot sang dan melaw kasali yang Israel puinuit pa pamila tabe kriyamen po uya irai na uya sa pulme apostles de uya irai ka bang kecil kataroy. Ajaran wewe ki berkata kita yang masuk dalam pilau ada dalam kita yang buko, kau terbang kerja pilada, kau terbang kerja pilada o kasih yang leader yang mau coba o irai bu, agar ada tu isme kau kerja pilada kan, bekasar o yang kamu yang rai, teman-teman, ni orang kau tu memang tahu apa saya, makanya kan kau memang kata, saya tentang kau kata. O mas kadang ko dan presiden bangkawi la ko ang penene presiden bangkawi malabaros porque kadang ko be pilata o kadang ko be everu o belu kata be muya ko di kamera le makau na betul lo di mo unse ko entrapa ki isne resa mo orang kan ba pilata be muya be every man what ais kita la mas ko jare no ta ta ko to ba ke mo kam ko bakal dia ni kuburan ko kita ada muya Pukawan, makanya dia kuburan kot. Oh, kita. Ada kot pemingkatan pelada. Kalau kan pukawan aku yang aramas, bagi mungkin yang kaya ada memusuh in Christ. Nah, bukan episode bayu wadung dan esake wakasa yang terang dan iman kau nak berjengkat yang sama dengan aramasakan. Bisa kis en pukawan.
Pagkau na mga kasi sa matanaw ng record sang o sa pa na mamumotso pa tabir mangawta po sambawat o ton toto ananabe ton toto eminamente ba nuya pagkau ko yang men kaya ta mamotso and Christ mas soto pagkau ba ko yang armas ayadun mamotso and Christ abang kaya ta po sambawat na nebisus pa walu isagyo pataki yung trial. Tuan buk sarawi amasa ni niya kacitala mo sa ilekan kaciki kota meseliti ngaderia o kacit kamaredi yang don armasakan sapo lebe kisah kisikan me somen kosia seliti ngaderia di Christ kacitala sa pa o kacitala nana me kacitala sa bukan matu kasali yang tran me Israel me mimi pa kabe en Abraham kan kacitala sa pa ibu buat mendairal meseliti kan o wira dalam nalar o kaki dia sahaja namanya kan kisah kisikan buksara mas nyong dalam bukan ebisus eli ya wewe kaki dalam kau betul wewe kaki itu kaki itu masa kayu kan dalam kisamba ada kaki bersamba orang masa kayu pa eli i kaki toro ye iote kaki dalam kau ponang nangan po tem i yang kaki rela wasa koros kerja eu pedang yang menjadi dua eri ye i merkatin kamaredi yang bonar maskoro sabun kisah-kisah akai telata and one paron akai soko akai son kalong di Roma akai selebe o son bata kalakan kod akai telata kisah-kisah o ketio emenemen pukokan masalah tu benar pergi ben yang sabun itu toh bang hayata sabun ben Memuji pun sampai jodoh armas naun kita saudara anak soko saudara anak soalnya kan kita ini nak main buksarawi. Oke, nak bukan diperlukan saja. Kalau itu dua terang dalam kumpulan rais kita nak mas. Bukan kalau masih di kota ini saudara anak orang baru rangun, dan saudara anak soko rangun. So, ini kan kota ketiga bukan kan sampai memuji. Memang terang yang bukan yang air dah. Memotso and Christ. The Christ akas ketalan nandan sabun memotso cerita Iranin ya, Iranin Pentecost anjir mengensaru meretiong bonrai wan baron kaume bibi dan parent power. Rano koko enjoy poita. Koko bang kamare tingene sarawi pengkoros. Oh ledator rano. Sangai ransu ledator rawan ni imen ran teriak sangalan moin Pentecost koko to memotso kot udang bang toto. En buya apa nama sambar rojuet. Bagaimana cara mimi nak keburu jalan koto orang meraih. Masukkan dalam yang kau bukan masih yang jalan berjalan buya kau lagi paduar itu. Di dua bukan bola kasarski paduar nama masih mese cuma sarang over. Ucap kisah paduar buya kau paduar itu membawa kau imam. Boleh kita, teman-teman kita biasa transport dan musim kot, bekerja yang buaya transport, musim kot dan kakek tamau, oh iya, koko, kita koko metro tu kebetulan saya ai ko, tambah kayu keren buaya, yang ko kot ketkiamu, yang bisa kisah kot ketkiamu, kan sawaski nan musim keras. Kakek keren kita hasil dia pokoknya arah masih kau dengar, ya yang ko sangat kot. Kagin malu yang kamau, rai sonen kan kagin patro dan ye yang kau sampai kot. Kamau kita tangkap masuk kot, ye yang kau sampai kot. Bukan masih mandiri nama yang buaya. Bahkan dekini ukuran kot dokter, dokter malu gila. Inam yang make sure kot na everu. Kadang kita masih pandai everu, kadang kita peko, kadang nangi, kot ada luslong. Bukan nanti kamera. Keriau mengenai gelar Beker Itawen, Beker Itawen, Christ kecil, egaran mengenai Itawen ini. Nah, market kalau dia udah bisa kodol, jadi setua masa ini 2 menit. Raneu Jesus kecil sekolah ponaror dan kali ini, masa ini ada sosial dunia Simon Oriental, kemudian lagi arah upot dan leu. Jesus ada kecil masa ni yang orang kumakodo yang ialah ia dapat yang kumatuan lagi arah masakan.
ni asa wote ira puligi ira uko o yala Jesus ni ira Jesus ko usa ni asa wote ira puligi ira uko o ira yala Jesus. Katin tolu la sana wasao abil masania da periode James o John name 70 ira mimi kon disin Portugis onore ara unge ni Jesus a masani rata e ap katin malebeira ira eri peite ti samarao e yang mimi ton kisin foto ren trodoton ve ira a yala Jesus tame is event kau yang pertama yang kau cuma kasih yang pertama yang lo pegang kau lebuk pilih dia nama kau ya mewa lagi kasih pakai nama orang mas asal waktu itu awal lagi ni asal agar berian bukan result bilang menol orang itu awal ini so rawatan kau lah sang sabara kau lah oh itu awal lah itu orang pegang kau aman belong emen kita aramas kita utang anak-anak mungkin hotel macam tu terus apa bagatan morin samba dari yang buat I arai bukan bercerita as a light ibarat posisi mereka yang pakai light pergi itu sama mereka yang foto bila nanti cara lebih ala kesalahan mau ran terus mereka yang light pergi ibarat muya mau kinai tapi pegang kota dan orang kesalahan di sodat korazan bapa berai pun rai tahu nak Christ itu pun pegang kota dan lelong kita mana aramas kesalahan kami kita bawa pergi dia dan mau mas kami kita pegang kewiaran oh kita wetlah Christ bapa ke bicara kose bapa pun lalai niya sa Christ kerjanya sedang ketalan nanti saya kita berapa niya sa Christ sudah saya nak susu bicara aku sih bang perlahan lain terus bang perlahan ay mau mas niya sa kau no kerja kerja orang Peter kau yang tahu sama kau kita belajar kau no kerja memang ni Peter kau yang tahu sama kau memang Pengmam punya kisah Peter Ramau, email punya sang mas. Termetewakan perlahan mau mas. Pekras bantai kere, banyak apa kau tamu mas, dua tamu yang punya yang Peter. Kapag pagayat, tuwe tamu kau tahu sama kau Istri kami lele kalau kaya waran Peter mah, kau lausa Peter kau lausa kau waran kau so. Maurin masuk ke kota macam kau nak riter, pura lamuri ter metawen asal you kan kerja lamurin, pura maurin mas. Pertama kita pergi dia kerana pada kita orang hidup. Tot saulang dikit kau kita rai, dikau nak susu. Tot saulang dengan kiam don masyarakat tanggal mana masih gilang. Nol rai, kalau tu memang kekesen mas. Mahaman medan Kristus bukan orang yang terlalu dia kata, semua harus memalak kelang, semua harus memalak harus mulia kata. Di pemeran kota yang terlalu ter papan, mungkin. Nah, lu bisa pakai untuk bisa kuno dan bisa kasih yang terlalu. Jesus kerja masa ni yang dia ornamen, mewujudkan. Apa nama kamati kue? Lu ke yang di kamati kue armas troto, dia len asal konot, kata latumen, ren me alir lu ko kaire general plan ketito la ko sokoros mawe emen rail tapiata akabungki asotre yang pala emen yang lagu bakong ya mas ko ipanta sabeu dari utan pa kola kila emen ketiti yo Nakong yang mas ko ipanta de ko iko wala sobrai met apin emen inta yapjen popotita imakareta isotraka yanki ko so naman waksan armas me pakpakolo ni samba meka puli di zara diga ko sambakan excuse magtala armas ko siya kasi ta ibang kapagaliya tamas
Ibang kapakalita ibang kisang yesokan be yesa besut yang palure yang bang kuiren ko. Yawasan ang puksaro ng masa niyong tayo. Muna may bang ko tamasre, malalanan may luto, tak may kapakalita ping kumain ko. Isu na kanalay kumain tapak may bang kuto tureti na namal ko. Yawasan ang puksaro ng masa niyo. Pag puksaro ng masa niyong tayo, may niya tayo yara mas tipada kay Christ Kristus samba. O kama kami kinukitahin lang. Pag sote, eman naman na saan kikedan penta kapagaleta beni. Isme an kikedan ka kisang songgang mesu lakong pag Christ kele, di ka naman Christ ang Kristus samba, puksara mo yung masri yung tayo. Baya kita po yung katin, lapat kita tasang ng tip, taan kayo natin yung songgang chorus, may naman kita sa lakong. Excuser, miya manawag may daya, may mesa, pas kita yung boto na lang, may mesa, ngay mesa ang sudan ni kamu tu yan naman kamakaliyan na mas mana ko bela isto kami nila miyan so ng kalula o kasi mo yung Christ na namaw isto kami nila mana ko bumibirin ko transawod pwede tama ko siya sa nalo abang kamakaliyan na mas baby miyan tal kayo kamakaliyan na baby tal ko tumasa niyong tal ansawod na bukan Isaiah isa kualu natataki yung kaya kung kacin masa ni nakita mas mo kitang kasoy so dyan ibibig yawon roto-roto tipawan kapang makaligal na tuwalis no ito ang kod inawang patay laramas wato atay sa kagampan wato tipatay kan wato atay katutukan Sokoros magkatay sa kagawang Kawan ka toto lang, pangataro toto lang Mawata mo ay katutukan Puligitin niya laluwi ka Puligitin niya ka Kumalala, aliyang kumain Ay katutukan Kumain ka Masipulsa Huwag ay katutukan Sudah, may marara, karagara Huwag mga mele, hindi katutukan Christ Pero, mele, Iba na nanay yan Pero makalagal tamahas Muna yung mga kuturin ko Isaiah ko sa yung tayo, kaito, takosoy. So, ito yung bibigyawan, roto-roto, tipong nakabang kotorey, bang kamapaloy yung nakabang kotorey so, ngayon na ang ike, magkakang ito wala tamang po sa mga masa. Ingay na ang ike, yan utanong kata. Men kamakan koros bibirey, entire makalagal, bang utanong kata, ito magkatalanan. Kaya ng koto, kamakalagal kita. Hinta. And God Jesus Christ. And miyan sa may pera na lang pero yata sin excuse ka madama kasi kita ka kukito ng Christ. Pero yata sin excuse ka. Miyan sa may Elijah mulaan kay Elijah, puligin niya sa ito bawal. Elijah ang Elijah, uwi may pamalatang mga Elijah kanini. Tama Elijah ang dayang Elijah. Yaka tayo yung may. Na? Miyan sa may pera ng code ng kitaya. Magay Yerwen we are excused. Yerwen betul. Okay, iban last moment. Porque se siya kon bakit kisah ko sa bau rem. Iban last we are like per horse. Kami na yung lakap kapag we are last uksa rang. Pali kapag we are last uksa rang. So to penatal ke kita isu tekap. Nah Hebrews itu exactly pada pada yang kita yet berpuasa ramu ketin masa ni makuman rong kapitian code dengan code rangut kuman dia kapita kaila kapita kaila te muita mata moyomen dua takai maka kan wala na dua terang sama mai kala ko peli anta po sama mai kala ko sa Iran mo Moses kari sama ko Israel meginu ye libirana dakara mayan su chorus bebelian Moses na word to Iran dia kan sampai Porque recibe rong masaling code. Bewot ketika Moses dan patagi orang Iran. Rambut Iran konon rambut sa masaling orang rambut kerja wono real patagi orang Thai. Iba wadak sana bukan wayo bo heavis kau mau kasi ya for God says at just the right time I heard you. Dituan kota masaling alam na pugi romu on the day of salvation. Iran konon I helped you. Iran konon so sa you kata. Indeed, the right time is now.
Mele ye answer bit. Today is the day of salvation. Ramot ye ran in komo. Magaro court kasai to pasamo court on and no. Maybe roll on radio and television. Canada the Kurlan court. Ramot. But eta ramot ye ran in komo. Sotre menamas as yataba. Mela sotre menamas as yat Christ bang. Protogata ramot ye ran in komo. Or no pata no. Kau no pata bani menu. Because as yat. No good panala no. O sorte perglamuri dan Luke 12 juga sepenuh petaki yang tay. Jesus kasih sabar masa ni men memang tapi tetap kesempatan apa yang sah sesuatu orang way good. Sesuatu orang way good. Dari sorte perglamuri wewe kita lebih pokok kita tahu mas. Kita kau tu lanan no kau yang Christ. Apa ni asal orang cakap kita nak murtai boleh, kan papa cakap mimi murtai. Rai nak murtai lah, lagi newe orang ribuya tahu sambagan, mimi murtai. Pokok tu orang kota cakap kita lang rai murtai papa orang so. Ini sama lah, pokok salah tekla. So terpergi lang murid buksarawi. Masa ni yang kita ada kita ada nak tahu apa pergi body of Christ is doing about men motonero berkata aku tak purla so ikut ini berkata kemudian kita kotor jalan kan ke tahu tak tapi ada Pokok sahaja yang kami ambil ini mewia terlalu benar poso ini mewia kami sepenuhnya benar poso. Bagai bang pikiran lagi yang seporos abang kan kela kami percaya tapi ada abang kan kela betul orang poso percaya ada tak ber kita lalu mana tahu dan lu kau nak kerja macam Kalau saya bukan nak betul, dan lu kisah payu kisah kisah culu, masa ni, oh memang besok kita kapai kata lu pui tahu ni itu sesuatu puya lah nature pada, tapi memang besok kita pergi bisa bauren utuh samba asal bangka kerja, orang kau, is ramai. Nane kosa deh, kau tak iman tahu ke? Zoran modi mas, ko betul wan poine, poin kilang mamiere modi meita kanegela imo. Ko ma esoran wiang bet, esoran kanegela imo. Murid a kidiamer pasane. Aramas ko se bang kilang bet reban ko ruti, te kapiti inta. Aramas menet tabiada kawada imo a sore kanegela. Manawan kimen bang kejen maunion. Aramas nen Emen namar ki mesepol man ki armas rienen utang bang ketin pura mas ma eka kalau egi ki armas rienen no sapol men armas neno pema esor ka eba ketin kadar na sapol men menit kadar ni ala to besen ko en pagi ma o moi ma Jesus bil masani ibil tuan kuman so to emen kuman ka puyala ne ton pada ma eso to moi sam me kolos me aniki ere kar saya namar ki men o biso mi nimme kita ada metawe, mau berbicara dengan Christ. Maka metawe berkata dengan Christ dan mau metawe mau mesot berlapuri. Metawe mau ni saya kau tu ngel dan mau dengan Christ kita utang bangku bola mau. Kita utang bangku bola mau. Bukan masa ni met by i menanti dan ni buat ini pengor pandai. Ini benar le marmar dan kalau Mawar mangko kerap mainan dan laut trot kayu dan bangin nanti yang kilang ko dari sekarang kan pun kayu kita taweti pembawa nanti yang ni mui dengan ada kacing di dalam pemawar lah kau ikan sengi lambat pegaran kalau pemulu yang mana cai pemulu pegaran kalau kau dalam cai le cai lu tambah ya bui ukuran ko drop cai buk sarang masa ni mak ada udah pasangan aban rom masa ni kot masuk dalam paketarui perempuan pataki yang rai dari pegaran kalau misalnya Markus dalam desa Pono juga sekelima pataki yang rai
Iya masa ni yang rai kuman koi wasa koros ni sampa o patang yang alam mas koros rong ama elemen kita dalam koros. Dia betul betul pastor te irai pukul dan irai yang pukul kan water bang ini so koi peyanda dan alamas. Patang yang kau patang yang mampu tamu yang tamu pos kejungnya yang mampu. Bukan bang kelau dalam pria muigi. Tamu kamu tadi kita kesalahan yang usah ter kau rute ko dai tai ye ta mo to chung ya yang ai mo Christ power of Christ ai mo ngla ngala ni ka ye buli di sa ai mo mas tata ki yang aramas chorus degane malo ku yang ketai aramas chorus ketai tata ki yang maybe na ro renti marai no ketai kala ta tiada dan kau Jesus Christ bukaw to ya bukaw so na chorus Pohima chorus bangka and roh oyako idona marai berkecai kotor lalu. Eri menkan kilai rubat. Kau kecil kasih kita uya atrai pukau dan kalau kiwe amas oh metikan. Eri teman-teman. Patang yang metikan roh mau. Kamu yang yang rong patak potret ranwet o kamu men likur lang maran kaun Jesus Christ o kasamu yang nanomu maur and uyala am kaun o son komor akom itawen kapakap and lukwet kalanganen kamu man kaun Jesus ikamelele o poson totok bakom katin uyata nilobuo pariakit samalaro ikamelele me intamu makalegal nakom kakaredia min lobuo panie ta sanger nan tip o ranwet ikoto momu dat bangke tip koros me wiayang komuyer sang mas o lel ranwet o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiala ay kaun o ay son komor sang ranwet o kokolate solar ayong pengay ap mekor semua itong komuyer kalanganen komui poi kamelele me ay tungol at yang intininan sapol mo puken komor kalanganen kupuren korusien kit momotso en Colonia Assembly of God piluklukete koros melel irailkan me tungolen ki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payawisu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawi kan dimenseng klok eisek pilni apengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarail Hansong kau teklok isu ni sautik ni alemukan. Kalangan kupromail korusien.